Sibingelele nkwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network igama njengenjwayelo ke nje suyalazi usithembiso usibisi isibongo siyathokoza ke ukuthi sibe nawe siqale ngakho ke ukuxolisa siyaxolisa about everything le elokhu yenzeka sibhekene nomzima obuyisimanga yabona lo mzima umuntu yabhekene labo kule insuku ngazi impela ngathi nje khona umthakathi obese wa share something la wasehamba oyivela everything ezizama ukuyenza ayihlangani equipment wise ama equipment ethu kuyazifela kumanje nje engase ngikukhombisa ukuthi sishuthapi sishutha ngani ungamangala because everything ebesisebenzisa ivele yaba nenkinga but ke ngenxa yothando soloko siqhubekile nje nangenxa ukuthi ke siyazi ukuthi ukhona wena uyaseseka kulungile ke asibonge ke njengoba ngishilo ukuthi siyabonga ukuthi uyaseseka into engiyifundileke ngokuseseka kwakho because kade ngilokhu ngithola ama calls from different people abantu besitshela into ezihlukene ukuthi okay ukunyusa ama subscribers we need to try A no B no C ngebhadi noma ngangeshwa asizokwazi ukuthi sikwenze lokho as much as ngivuma ukuthi ke abantu basiphe imbono but khona ke imbono esingezuyithatha siyasefa yabo asuthatha konke mina I believe in quality I believe in quality more than quantity so siright sikhula ngalendlela esikhula ngayo sazi ukuthi kodwa labantu abasupportayo abantu abagenuine abantu esizohlala nabo isikhathi eside rather than ukuthi sibe nenqaba yabantu kodwa uthola ukuthi ke abantu abazoshiya endleleni noma abazosishikela endleleni okay siyabonga kakhulu ke ukuseseka kwakho ngibonge nakulabo abathenga incwadi Nkosi yami incwadi zethu ziyahamba siyabona ukuthi abantu bayakwazi ukuyithenga sinazo ezengane sinayo incwadi yabantu abadala lapha ke inovel ilashona lingakasi ikhona ke nemagazini yethu yamonthly iFlyMag uyayitholela yona ka April lalela ngalilenza iphutha sitholele nawe imagazini yakho iFlyMag ukuze ukwazi ke ukuthi ufunde ngokuthi kwenzakalani besides nje ukuthi usukuxhasa kuyakukhulisa kwa wena lokho nathi ke phela bese siyakwazi ukuthi sithole okuyesiswini because iyona ndlela le esenza ngayo ke income ungabi namahloni ukuthi ke uma ususixhasile because abanye abantu banaleyo mentality ukuthi okay if I support omunye umuntu omnyama ngithenga kuyena kusho ukuthi ke mina usezoba isigwili yena mina bese ngiba phansi lapha so ikhiphe leyo mentality ngikhumbuza omunye ngathi kuyena ngicela subscribe wathi uma ngisubscribe ngizongikhokhela ngani ngabona ukuthi kusemnyama ebusweni benkawu yabona so nje indoda endala leyo ikhuluma kanjalo but ke asikho lapho asingene ke emcimbini wosuku kulokho ke sihlangene ngako kokubheka indaba lezi esithi zona ezisuke ihambe phambili esontweni udaba lethu lokuqala ke la udaba lolu olusematheni emlomeni wabantu abaningi udaba olithinta lapha ke ingane encane le ucwecwe le ekuvela ukuthi yana ukubezeka ngokocansi ngonyaka odlule ineminyaka e07 sikhulumile ngalo ngesikhathi esidlulele lo daba ngithi asiphile silithinte futhi silibheke because kuningi okulokhu kuvela ke njengamanje ngalo kuvela nendaba ukuthi ngathi khona abantu abakhavwayo la kulolu daba khona abantu abazikhulu noma abasondelene nezikhulu ezithile abavikelekayo kulolu daba so uvelile ke lapha umfowabo ka mongameli wezwe umfowabo ka Cyril Ramaphosa ukuthi isikole ingane befunda kusona ukuyibhodi lapha uyisikhulu kuvela neindaba zokuphuma kwamasosha kuningi nje okuvela kulolu daba okwenza ukuthi ke kushayeke amakhala noma kushayisa amakhala ukuthi hayi ngeke sengathi ikhona into efihlwayo la even nje neinterest ekhombiswa abantu abanjengo Gerinel lapha ke beAfriforum kuyasolisa ukuthi ikhona lento le efihlwayo kulokho kodwa ke konke asithembe ukuthi umthetho egcineni uzogcina udlale indawo yawo ngoba ke naye uminister lapha ke wezamaphoyisa ubaba uSenzo Mchunu naye sengathi kukhona nje akwenzile futhi okungahambi kahle njengoba eveza ukuthi iDNA yathathwa lapha ke kumsolwa lo principal and uma sekuvela izange ithathwe uyabona ukuthi naye kusho khona ayibakhava so nje bonke labantu laba ngempela ngathi bebengabhekwa baholi bethu ke njalo labo abakwazi ukwenza izinto ezinjengalezi kubantu ababaholayo kubantu okuyibona ababakhethile guys asizameni ukuthi maybe in future sizama ukukhetha kahle sizama ukubheka ukuthi labantu esibakhethayo abantu abanama interest ethu yini at heart noma abantu nje Nkosi yami abayifunela ukusuthisa izisu zabo nemndeni yabo thina bangasinaki udaba lezi lokuqala ke lelo ngiyafisa ukuzwa wakho umbono ngalo angifuni umina ungena kakhulu kulona ngoba ke luseseyithebeni lapha ke zabantu abafanele zomthetho okay sidluleke kulelo daba olunye udaba lolusematheni udaba lo oluthinta ke ubudlelwano be-USA namazwe nje omhlaba
njengoba sibonile ke laphana ukuthi i-USA inyuse interest laphana ke ekutheni amazwe lawa ehwebelana nawo asezithi ukukhokha kakhudlwana uma importa impahla zawo ezisa laphana ke kwelesemelika. Yabona ke uTrump this week uvese washaya nje isipikili sokugcina okhomsathi hayi indoda ikhathalele kuthenjwa ayinindaba namuntu izibheke yona nezwe layo neAmerica. uTrump labantu bese wamemezela nje ukuthi ke iChina uzoyigoba inkani wavese wathi nje 125% ayinyusa bana ukuthi ke iChina uma ukuthi wamangala ntombenhle uthuswa yini yabo 125% mfethu uma ukuthi iChina import impahla zayo eUSA uthi uyifundisa isifundo yabo so ya uTrump akadlali ke bafethu asazi ukuthi sothini ngalelo daba ngoba nathi sinezethe inkinga nathi lo 30% wethu unzima but ke khona kuhle mina ngikubonayo kulento angazi ke noma sengajwayele ukubona ubuhle nalabo obungekho khona yini yabo kwakuthiwa nginehlo lembongi ngisaqonywa kakhulu kusho ukuthi intombi zami yabo zazibanje yabo ya so engikushoyo mina ke ngakolwami uhlangothi kusekutheni lento yenziwa uTrump fuze ngabe yenziwa iwo wonke amazwe kahle kahle ukuthi asibeke phambili abantu bethu rather than ukuthi sijaha ubudlelwano namanye amazwe uthola ukuthi ke abawethu amazwe noma abantu bethu baselele ngemuva labantu okuyibona basikhethile labantu okuyibona basolayo asibeke ibona phambili sibeke idingo zabo phambili bese kuba yibona ke abasho ukuthi okay singadlelana nosibani omakhelwane bethu ubudlelwano sebungahamba kanjani but thina la eSouth Africa kubukeka sengathi kuningi esingakufunda lapha kuTrump because uTrump ubeke phambili abantu bakhe thina eSouth Africa sibeke phambili abantu bangaphandle that is why even namanje kunesikhalo kunematch nje benziwe intokazi lapha uJacinta Ngobese Zuma la akade ekhuluma khona ke indaba yokuthi ake kubheka indaba yalabantu bokufika abakuleli ngokungemthetho because bayazenzela nkosiyami bayachanasa yabo nathi ke kodwa nkosiyami sithi ke laba bala ngokungemthetho abahambe asibheke ke phela nathi ukuthi sokwazi ukuthi lemisebenzi abayenzayo siyenze uma ngifelwe ifoni izokhanda ubani sinawo inlawo ama skills lawo yabo so asibheke lezo zinto singabheki nje kuphela ukuthi sifuna abahambe emva kwalokho bese sibulawa indlala sibulawa ukuhlupheka singasakwazi ukuthi izinto sizenze. Okay olunye udaba la engifisa ukuthi silibheke angazi ngifila kanjani ngalolu daba angazi indaba zanamhlanje ngathi sithinta nje ama politicians kakhulu kunodaba la luka Chrisani kade izolo kukhunjulwa usuku adlula ngalo emhlabeni lapha 30 years ago 1993 umuntu semdala umuntu ugugile ngempela yazi uma kusekuphele 30 years uChrisana adlule emhlabeni ngizama ukukhumbula ukuthi washona ngineminyaka emingaki kusho ukuthi kusukela ngalesa sikhathi eshona kuze kube imanje ngoba ngangise high school yo angeke sibadala bafethu hayi sibadala man hey ya okay kulungile ke uChrisani kube uChief Albert Thule kube uGriffith Simxenge kuthiwa lapha ke kuvuswa ke njengamanje amacala okudlula kwabo emhlabeni siyazi ukuthi uChrisani washona kanjani umlando siyawazi ukuthi ke kusolwa isandla semfene kubona bobathathu labantu nothi kuyasolwa vele kwaba nesandla semfene ekubulaweni kwabo babathathu labantu bebulawa lapha ke uhulumeni obandlululo laba babili lo nayo uChrisani ngiyasola futhi kwaba nesandla sahulumeni obandlululo asikakazi njengamanje because nango uyaluswalusi akaphumeli ubala ukuthi ngempela yini le eyenzeka so ke kulungile ke siyavuma bashona and kubhlungu kodwa leyo ukuthi kuvuswa amacala ke njengamanje angi-understand we have ama problems amaningi we have ama challenges amaningi zabantu as a country we have izinto eziningi efuze ngabe ziyalungiswa sibila kulento engayisho ngelinye ilanga yokuthi kubuyeka sengathi izinkantolo eSouth Africa uma sivotela abantu sibavotela ukuthi bahambisana izinkantolo ukuthi wena wadla imali ngonyaka ukuthi wena wenza ukuthi ngonyaka ukuthi wena wenza ukuthi ngonyaka ukuthi asiboni lutho kodwa oluwusizo oluzayo ukuthina ukuthi ke basisize ngalokho bavese bagijimisana izinkantolo for 5 years after 5 years bafuna sibavotele sibabuyisele bafaka nezinkantolo nako ukuvusa kwamacala njengalawa angifuni ukuqamba manga akusinto embi kodwa kuzosisuthisa yini lemisebenzi leshodayo abantu njengoba behleli bengasebenzi bazoyithola imisebenzi yonke leyo nto kufanele sibheke housing abantu njengamanje ezempilo ziyabheda abantu abanamakhaya kuzoyilungisa leyo nto leyo why singaqali ngalokho kubalekile sithi okay abantu abakhelwe izindlu abantu akuvula amathuba emisebenzi akulungiswe zonke izimo abantu abakhala ngazo emva kwalokho ke sesingabuyela ke emumva nkosiyami siqaleke sithi hayi wena uyakhumbula ukuthi wangiyenzani
yabo kodwa sikwenze lokho sisuthi ngikhumbule elinye lokishi Ntombenhle la ekwave sekwakhiwa ama swimming pool abantu sebahambe bayo destroy lawo swimming pool kwelinye lokishi la eKZN few years back bamba bayo destroy lawo swimming pools baxekwa kuthiwa silethe ama swimming pools la endaweni yenu senzele ukuthi nikwazi ukuthi nidlale izingane idlale zikwazi ukuthi sigcine zikhompyutha lapha namanye amazwe kuma Olympics ngokubhukuda umbuzo osemlomeni wabantu sizobhukuda kanjani silabile you know njengase lokushini lakho Ntombenhle mangaka amahall amancane angezile uthakhiwa ngingawabala mina lokushini lakho awasiyena u2 lokushini lakho Ntombenhle engikwazi yawu4 elokushini lakho lawa amancane la ngiyabona ya la mahall lawa engazi uthaya ekhelwane impela yes angathi isonto like umbuzo wami usekutheni umphakathi wawazisiwe yini ukuthi hayi ke isona sidingo yona into enidingayo le ukuthi nakhelwe la mahall akhiwe la mahall ahleli njengamanje awenzi lutho kunamadoda agweve nokhiye khona lawo no mama bathi khumbuthi ngeke ayisebenzise enye ngiresela kuyona ingane tshela bagwevile abantu kulawo mahalls ke njengamanje because kuthiwa ihall yethu niyenzani niyayidinga yini ikhansela lenu ilona nina nikhulume nalo nathi nifuna ukuthi ke nakhelwe lama halls so that's one of the things sayidinga ukuthi ke ezibhekwa ngempela babuye labantu laphana bashiye le moto le nama blue lights babuye beze phansi ebantwini ababakhethile bazokhuluma nabo ukuthi okay senisikhethileke sinikezeni izinto ezo5 enifuna kulonyaka ukuthi ke sizenze bese kuyabheka ukuthi okay sifuna ukulungisela imigwaqo sifuna ihousing sifuna kulungiswe iclinic sifuna kulungisweni bazenze lezo zinto baphinde babuyele kubantu base siwenzile uA no B no C ikuphi okunye kufanele kwenziwe kanjengamanje banele bakhethwe nje emva kwalokho bahlale bethi befana ikhansela lakhe ehlala libhizi umfonela ucela meeting angikho office ngibhizi wenzani yabo so those are the things sayidinga ukubhekwa ngempela ukuthi awukhethelwa phela ukuthi uphakamela abantu labo bakhethile uma ukhethiwe ukhethela ukuthi uzithobe ube umata walabantu abakhethile umbono wami lo yakusona umbono wechannel Nkosi yami uma kuthi ufuna ukushaya ushaye mina ungashayi oza kwethu ukashaya uNtombenhle bese babeyagijima la kuthiwa okay ke olunye udaba la ngifisa silibheke Nkosi yami udaba olithinta isilo sethu uMrs Zulu inkosi uMrs Zulu uMrs Zulu saranda nje idrama bandla selokho abakhona bandla yenu sarandelo idrama angifuni ukukhuluma ke engaye nalensizwa umkhaya wami yasembumbulu kuthiwa uMax Makhanya guys siyaphelela phi lento yokuthi umuntu umebheda abizelwe emva kwendlu ayisenziwa le nto man umthetho sokuqinile ukuthi uma uphambuka nje ubizelwe emva kwendlu amadoda athi ukuxoxa nawe athi ukuthinta kancane then bese uyabuya usuqondile kungabonanga abantu abaningi because there's this guy kuthiwa Max Makhanya Max Makhanya bayamazi kuTikTok uyadelela kwasani nje uthuka kwasani mina ngikholela ukuthi umuntu ophazamisekile ngqondweni Nkosi yami uyadinga ukuthi uma engatholela usizo lwamaphilisi afanele lwengqondo hayi imvume ayilungisi imlungisi umuntu Nkosi yami ayibulali Nkosi yami into ayikaze ibulale umuntu abantu abanjengo Max Makhanya I won't say anything about ungizwe emchunu I love ungizwe Nkosi yami I love ungizwe ngenhliziyo yami yonke and ungizwe is one of the people abasifundisile ukuthi awubi relevant because ungaphansi kwesakhiwo esithile waphuma ka SABC ungizwe till today use relevant but ungizwe uyadinga ukuthi amadoda ukuxoxa naye kancane hayi kakhulu abuthi nje papa yabo then abuye esimeni qhawe libe right yabo so ngikhuluma ke ngongizwe no Max ngikhuluma lapha ke ngesilo lapha ke uMrs Zulu uMrs Zulu into eyenzekile njengamanje uwenze into engicabanga inhle because enye into esibulala sabantu ukuthi usurroundwe obani ohleli nabo so Mrs Zulu usondeze lapha ke umntwana uThulani uThulani Zulu umntwana uThulani ke unamava unamagalelo yena wayekhulumela ke uMdlokombane inkosi uGoodwill Zwelithini so sephinde wakhetha yena ukuthi yena ke manje i-spokesperson sakhe which is a very good move ukuthi alande umuntu njengaloyo onamava waphinde walanda lapha ke umntwana wakabuthelezi umntwana uZuzifa oyindodana lapha ke kaMntwana wakaphinda ngene ongasekho emhlabeni so labo bantu banamava so if usurround nabantu abanjengalabo kuyakwazi ukuthi bakusize waphindwa walanda lapha usibongiseni uMageza insizwa ke lo macaphona kusale usibongise yazi usibongiseni futhi abantu abasibukanisa nabantu no serious usibongiseni basibukanisa nabantu ngikhumbula ukuthi esikoleni usibongiseni wayesemva kwami
so nje yeah so sasifunda nayo sibonze and mina kumele ebhadi kafunda nabo bonke labantu aba-right yabo bonke labantu aba-right abo Black Coffee abo bani abantu laba bengifunda nabo ukuthi konakelephi ngiyafisa ukwazi ukuthi lesisangoma ngempela isikhathi singashayi hayi social sekusethune impela kuyacaca usanda ukudlala la nini usanda ukudlala ngesikhathi nithi khona isikhathi esingakashayi la hebuka labantu bethu wamnyama khona masekuzosa hey kade kwaba mnyama okay kulukile ke sikho lapho ukhethe lapha ke ukuthi abe umluleki wakhe insizwe lapha ke uMageza usibongiseni ungumnikazi welapha we Mushroom Lounge restaurant le lapha endaweni yoMtakabani eMhlanga which is a very good move ukuthi ayisurround nalabo bantu siyabonga kakhulu okay uma sesiphetha ke inkosi yami ngenxa sesiyanethwakela guys isixhaseni bafethu ngeke phela wena ndaba kuhamba sisebenzela kuzo zonke indawo sisebenzele eminyango njengamanje sisebenzisa ifoni esishutha ngayo la and siyanethwa ke manje sekuzofa kona lokho okuseleke nalama mic asezonethwa ke manje please subscribe and bafethu nitshenge incwadi sikwazi ukuthenga equipment siyanxusa siyacela yo okay udaba lokugcina bafethu asibekezelaneni emgaqweni kunevidiyo engiyibone ku social media nje manje uphulile umoya wami whereby ibhoqolo nje lithile lishaya izingane zesikole ilona elirong emgaqweni elishayisa abantu kambi and ilona futhi elivusa isibhaqo einganeni ngathi angaboshwa thatha okay baphonso lwandle ngeyivala laba fethu siyanethwa until next time please press subscribe lapho like ushare comment siyafisa ukwazi ukuphawula kwakho ngayo yonke into esenzayo siyanithanda support buy books buy magazines kuningi okunye siza nakho ngomsa wakho kuzolunga god bless